nabwo ubwabwo bwabuza yo bucira nayo mumira buri gusoma nturi abarundi mu mahanga baragowe barundi mu gihugu baragowe ndayishimiye ari muri comedy ndayishimiye ari mu bintu nakita zuguru zagara nyakuba pasteur nukuri twebwe nje ndi umuhanuzi wahanuriye nkuru nziza ndi umuhanuzi wahanuriye ingoma ya CNDD-FDD ku bwa nkuru nziza umuhanuzi uhanuriye abarundi ku bwa Evariste Ndayishimiye ndetse ndi umwe Burundi gihe kitari gito Burundi bwose narabugenze n'umuduga n'amaguru ndarijoro imvura iranyagira nirirwa mawo ahubwo ntangaje ibi mu buryo bwihuta kandi bukurikira ntabwo CNDD-FDD iri kuza ahubwo irarangiye irasenyutse birava muri Katari za Yemen za Abu Dhabi bivuye muri Iran na Israel bije gusenya ubutegetsi bwa CNDD-FDD mufate amazi abantu mutangire mwitegure kwibagirwa no kubona Ndayishimiye mu bundi buzima cyangwa mu yindi sura sinzi uko Imana igiye kubigenza ariko ingabo zije nizigiye gukuraho Evariste Ndayishimiye naho watavuyeho mwitegure ko Burundi Ndayishimiye yatavuyeho mwitegure ko Burundi buzasurura butentebe bumanuke bwikubita ahantu navuga ngo ko abarundi bose bazarusohoka hagasigara ishyaka ryitwa CNDD-FDD mu gihugu rero nk'amakuru je nahamya CNDD-FDD itwaye ibyo bita wambariza mikoro CNDD-FDD itwaye ibyo bita ishyaka ntabwo itwaye igihugu CNDD-FDD iri gukorera ishyaka ryayo ntabwo iri gukorera abarundi CNDD-FDD ntabwo yitaye ku bibazo by'igihugu ahubwo yitaye ku ndirimbo z'umugambwe kurosa umugambwe ibyo ukeneye niyo mpamvu ubona Reveriyani yigeze avuga ngo sinzi ko uyoboye FPR mu Rwanda ngo afite ijambo nk'iryo ufite cyangwa afite ubushobozi nk'ubwo ufite ngo yaba akomeye ngo twaba tuganira ngo tukayaga ngo tukatorera umuti ibibazo u Rwanda n'u Burundi bifite ngo ariko ngo nta jambo agira asa n'umukengereye cyangwa umugabo CNDD-FDD rero ntabwo kandi yo itwaye ishaka kwihimura ku batutsi tuvuga ko abatutsi batwaye imyaka myinshi bacinyiza abahutu cyangwa se bababaza abahutu noneho abahutu nabo aho bafatiye ubutegetsi ngo bashaka gutwara imyaka 500 ngo wongereho 500 uzumva n'indirimbo baririmbye ivuga ngo iyo mihimbiri irasara utuzayitwara imyaka 500 ngo twongereho n'indi 500 n'izindi nyine zigenda zicyurira zinyenga ariko zose zishingiye nko ku ngengabitekerezo hagati yabo ntabwo rero wadoroje nk'iyo muri viziyo mu kinyejana tugezemo hatari mazutu hatari esase nta kiroka hatari idolari n'abashinwa barapfukamye idolari baremera rirakora kandi bafite inganda zihambaye rero Ndayishimiye navuga ngo usibye Imana ngiye mvuga ngo umuhanuzi bavuga ko Imana yamuciye ariko n'abarundi barabera yo kwarika babonye Imana isumba byose bakuraho uwitwa Sebarundi nambaye ahaga biriya vuga ni ndaye n'inzuye ntabwo ashyigikiye Sebarundi ni kwa kundi impemuke ubwo Imana iheruka gukorana n'ubuyobozi bw'u Burundi ku bwabagaza ahubwo yenda se Imana yo yihera umugisha umuhisi nkuru nziza bakibera abakire bakijwe nka Rutayisire mu Rwanda bakibera abakire nk'abagitwaza kuko evangelization barayishoboye ariko kuvuga ngo neva be perezida avuganira Burundi butera imbere neva n'umukomedi umeze nk'aba Amini Dada rero Adi Amini Dada wo mu Buganda rero bwana pastor n'abandi bose bankurikiye bantega amatwi aba basokuru n'abasamuragwa ni ikipe imwe bose ni ntugapfe ntugakire ntabwo wavuga ngo n'ubundi ngo Reveriyani atwaye ngo azabikosora ni wanavuga ngo Evariste ngo nakomeza ngo arabikosora bose inzira ni imwe intego ni imwe ni ibyabo nawe umbwire imishinga neva yagaragaje izateza imbere Burundi n'abarundi batega amatwi bandike muri ariko bagomba guhinga amavoka nuko bakorora n'inkwavu bakorora imisiba imisiba n'iminyorogoto bakorora isazi bakorora imbeba isunguru zimwe mu Rwanda bazita sumbiriki nawe iyo mishinga mu gihugu nk'u Burundi gifite peteroli kikagira amabuye y'agaciro y'amoko yose
kikagira ikiyaga kiruta Kivu. Igihugu cy'u Burundi kikagira ubutaka butagira acide bwera amamesa. Uzi ko twebwe amamesa hano ntapfa kwera, ariko mu Burundi imbuto ni ukunyanyagiza bikigeza. None ahubwo ndayishimiye avuga ati duhingura aya mabuye y'agaciro ateza imbere amabuye y'agaciro, ariko aherutse kwifotoza imbere y'amakamyo yaragemuye amabuye y'agaciro avuga ko ku ngoma ye. Tubaye ikaze ku Mbabazi TV gatatu ndetse no kuri Byishimo Official, aho muherereye hose abari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, ndavuga muri diaspora. By'umwihariko dushimira abantu bakomeje kugenda bakanda subscribe kuri izi channel zose. Imana ibaha umugisha. Mbabazi TV gatatu Yesu ashimwe. Nkwakiriye kuri izi kamera rero kugira ngo komeze udusigurira ibintu ngaho mu Burundi, mu gihe igihugu cy'u Burundi kiri kwitegura kwinjira mu mpinduka, ubwo ndavuga mu matora. Umwuka umeze ute mu migambwe, mu butegetsi? Hari abantu ngo bita ngo nabasamuragwa, hari abantu ngo bita abasokuru n'iki. Ibi ngibi urabindusha cyane, ubizi mu buryo bw'umubiri, ariko ufite n'amahishurirwa atandukanye mu buryo bw'umwuka. Ngwaye ikaze muri iki kiganiro, sigurira abantu. Rero tumaze iminsi tubibazwa n'umuntu urenze umwe, ariko ari aba basamurarwa ari n'abasokuru bose Imana baciye ku ngoma, nta n'umwe oya subiramo. Ari aba basamurarwa nabo kwa Ndayishimiye. Oya abasamuragwa n'abaki? Urumva ubwo uretse ngo abasamuragwa n'abaki? N'abasokuru. Abasamuragwa ni bantu ki? Abasokuru ni bantu ki? Uwitwa Sebarundi Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye niwe muntu warazwe na Nkurunziza, bahita bakuramo ijambo ryitwa samuragwa. Okay. Noneho ageze imbere ata umurongo wa ngenderwaho Nkurunziza yari yashyizeho, ari ufite abasekuru Reveriyane yakomeje. Uyu Reveriye rero we yagendeye mu murongo w'abasogokuru ku mateka n'amabuye witwa Pierre Nkurunziza umuhisi yari yarashinze. Madamu Pierre Nkurunziza ahita ajya inyuma ya Reveriyane gushyigikira iby'umugabo we no muri uwo murongo. Denise Bucumi Nkurunziza, pastor mwiza rwose, akaba n'umuhanuzi. Ndayishimiye rero ntibyabaye bimugwa neza, yahise akereyamo indi kipe cyangwa indi gurupe nawe igomba kuzamuka igasa n'ishaka kumushyigikira 2027 mu matora. Ni nabwo wumvise Ndayishimiye kenshi na kenshi avuga ngo nta bihanga bibiri mu nkono, ngo nta bami babiri, ngo ariko mbamenyeshe ko nta mujenerali utegwa kudeta. Ndayishimiye yabwiye Domitien Ndayizeye wahoze ari perezida mbere ya Nkurunziza, aramubwira ngo Ndayishimiye ngo ufite abantu 100 bangwanya, nta mwanzuro ntafata muri iki gihugu, abantu 100 hano baramanze. Ni nayo mpamvu ubona Ndayishimiye politike y'igitoro yaranze, politike y'imvaruganda iranga, politike y'ububanyi n'amahanga iranga. Ndayishimiye ejo yasekeje abantu arababwira ngo umuntu usengera ngo ngira ubwenge nk'ubwa Salomo. Nyine ubwo abantu baramusengeye cyane babona ko hari nta bwenge afite, ngo bamusabira ubwenge nk'ubwo Salomo yari afite, uretse ko nawe yabwanze ati Salomo yagize ubwenge bwinshi ariko agira amahabara amajanirwe n'abagore rero aba bose nk'umuhanuzi Prophète General Martin nta n'umwe uri bushyike 2027 ngo atware Uburundi cyangwa ayobore Umurundi. Muri aba bantu bitwa abasamuragwa n'abasogokuru, ninde Imana iraha kino gihugu cy'u Burundi ngo agitware mu kiringo cya 2027? Oya nta n'umwe nta n'umwe uri. Ari Reveriyane, ari Ndayishimiye, ari Ndabirabe uwo batazira ndakugarika cyangwa se Ndabirabe uriya ubwo uhagarariye inama nshingamateka na minisitiri n'uhagarariye inama nkenguzamateka na nshingamateka. Ubwo ni abo bose n'abandi b'ibicocoro, mu Kirundi tuvuga abantu b'ibicocoro bakomeye kwa Ntare Rushashi. Iriya nzu ahubwo aba bose hari umwe ugiye kubakubura basohoremo, haze ubwami navuga bw'isezerano
imana yahimbye ngo ni ubwami bwa dawidi bw'amahoro buzaha abarundi kwishyira cyangwa kwizana cyangwa se iterambere cyangwa se icyo nakwita ko abarundi bagiye kuronka ibyari byarabuzwe ku ngoma z'abababanjirije rifuti none izagaruka mu Burundi bibona perezida asaba rifuti none birarangirana n'icyo gihe. None mugabo ko uzi neza ko Evariste Ndayishimiye abarundi bamukunze bazamutora? Ntabwo abarundi bakunze Evariste Ndayishimiye, ahubwo abarundi n'abana beza kandi abarundi iteka baharaniye ko amaraso adaseseka kandi abarundi babayeho mu buryo navuga ngo bazi kwihangana kuruta abanyarwanda. Nabayeyo na hano nahaba, ntabwo abanyarwanda bakihangana nta esase imyaka 3 ishira, ntabwo abanyarwanda bakihangana nta mashanyarazi cyangwa ibyo bita umuyaga nkuba amazi imyaka 3 ishira, ntabwo abanyarwanda bakihangana ngo Ndayishimiye agire asaga miliyari y'idolari ababwire ko ibitoro bidakenewe. Ndayishimiye utinyuka akababwira ngo umbwire ko abanyarwanda iryo jambo barivuga. Ndayishimiye aravuga ati ashi iyo umugore wanjye abatariye n'abana banjye badahaza aya majambo ntabwo mbanyavuze. Nkeneye hoteli nziza njya muri iki, nkeneye inyama nziza inkoko ndica, kuki mutimbura ibirayi nk'ibyo nimbo ibiraya nyine. Jewe ndatunze nitwa Sebarundi imisongo itazwa amezi 6. Urumva inzoga bataza amezi 6 ibifite ubushobozi buruta bw'urumogi. Ayo magambo rero abarundi n'abana beza, ariko nabo sibo ahubwo Imana yabagambiriye cyangwa ikabasezeranira ibyiza. Navuga ko ariyo ibaha kuba nyine bashikije magingo. Ntabwo rero Ndayishimiye bamukunze, ahubwo ni perezida wanzwe ku rwego rw'uko bamwanze. Navuga niwe mu perezida no mu Burundi wanzwe kurusha abandi bose babayeho, wanzwe kurusha abandi ba perezida bose babayeho mu Burundi. Koko abarundi benshi bamuvuga bari kurira kubera umubabaro n'umuribwe. Uzumve discours bakunda kumugiraho. None mugabo ni ibiki uhera ko uvuga ko abarundi bavuga Ndayishimiye bari kurira, ariko wenda utarabyinjiramo ibintu bituma Ndayishimiye abarundi bashavura akora bigashavuza abarundi ni ibiki? Ndaguha urugero, nicyo gihugu mu Burundi kidashobora kubona ijambo mu ruhando mpuzamahanga, nicyo gihugu kidafite. Uravuga ijambo mu ruhango mpuzamahanga? Ejo bundi Ndayishimiye baramuhaye Afurika yose ngo ayiyobore. Ntabwo uriya mwanya ni nkuko twavuga kera habaga yikira ibyo bita ku ishuri. Abanyeshuri bose iyo tuzengurutse kujya tugiye gukina umukino witwa gati, umuntu wese barakamu iyo yaba yinereye, nubwo yaba atazi kwiruka agenda agira barakamu. Bira rero ibihugu byose ni ngombwa ko bishyikirwa. Rero ahubwo Ndayishimiye yaragezweho nk'umuntu, ariko abarundi bamenya baraketse kuri ya mwanya aharuhemberwa cyangwa se ahari hari ikindi kintu uzungwa. Ndayishimiye rero impamvu mvuga nicyo nanakibaje, ntacyo kimaze kuyobora umuryango wa Afurika cyangwa se Afurika yunze ubumwe cyangwa se Afurika yibohoye cyangwa yigenga, ndetse ko ari n'ikinyoma, nta kintu bimariye abarundi. None se Ndayishimiye abo profit uyu mwanya akaba ari umuntu uzi politiki, byari inyungu ku barundi kwakira inama, kuba yacengera akagera muri Amerika akavuganira Burundi, kuba yajya mu Burusiya akavuganira Burundi, mu Bushinwa. Nose niba nta deni igihugu cy'u Burundi cyahabwa mu makungu, niba igihugu cy'u Burundi nta isasi kigira, nta madolari kigira, Ndayishimiye avuga ati ngewe ibyo ngiye biva mu murima wanjye ngenda kize, niba mwe mukennye birabashya. Ndayishimiye ubwo bimariye icy'abarundi. Ntabwo ari nyine uzumve discours za Gabriel Rukiri, wumve Faustin Ndikumana, abo bari i Burundi ntabwo bari hanze y'igihugu. Wumve uwitwa Pacifique, wumve uwitwa Shimamanda, none ugaruke wiyumvire Reveriyani umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD we nguciye mu ijambo yavuze ko ngo Uburundi buheruka perezida ku bwande ku bwabagasa, ngo nibwo yubatse amashuri, yubaka ibitaro, yubaka imihanda n'umuyaga nkuba. None Marite
niba Uburundi buheruka perezida ku bwabagaza ariwe wateje imbere Uburundi nk'abahanuzi ndetse n'abasigura mukaba muvuga muti hari undi mu perezida utaraba mu basamuragwa no mu basokuru Imana igiye guca yimikira abarundi, uwo mu perezida abarundi baramuronka Imana imubakuriye. Urumva arava mu Burundi ariko ntabwo Burundi bavuze ari imyanya 8 mu Burundi bikomeye iri kwa Ntare Rushashi ariko ikaza kwikuba ikaba nka 16. Noneho mu Burundi rero hari abagwiza tunga cyangwa se icyo bita abakire bafite ijambo uburyo mu nama aribo bafite ijambo, hakaba n'abantu barurwanye ibyo bita ngo CNDD-FDD kiri ku rugamba, abo nabo bafite ijambo. Aba bose rero n'ubundi bagipfukamye mu nda muri siyasi z'umwuka mu makuru nahawe nijoro ntahawe n'abarundi. Ntabwo Imana aribo yakubakisha ibintu kuko yibagomba n'ubiba yarabibashishije, ahubwo kubera iki buno Imana idashimye ko yubakisha CNDD-FDD nuko iryo shyaka Imana itigeze yemera kuyubakisha ibyo nakwita Kanani. Ibyo yakopye ntabwo yavuze ko ku ntwaro ye aribwo igihugu cy'u Burundi kigiye kugemura amabuye y'agaciro mu makungu kuri iyi si ya Nyagasani. Hari ikindi gihugu wabuze perezida w'igihugu Ndayishimiye n'umukirisitu, abantu bahabona yaravuze ati ngaya amabuye y'agaciro, ahagarara imbere hariho n'ibyapa amakamyo arasohoka, sibyo? Ndayishimiye yagize gutya abasirikare bashinzwe iperereza arahira hariya kuri sitade abereka isi ati dore abarangije amasomo yo kwiga ibijyanye n'iperereza bazajya babaneka. Reka dusoze ikiganiro. Kuko yanagarutse akabwira abantu ati inkotanyi narazikumbise ndazumutse, ubu hari uwanyandikira arambwira ngo iri ngoma baramumeshe ngo baramumesuye. Rero Ndayishimiye wakubise inkotanyi akazumutse. Oya ariko Ndayishimiye wambwira ute ko atazagaruka ku butegetsi? Ubwe yavuze ko igisoda cy'u Burundi se muyobozi mukuru wacyo se yavuze ko batayimwe ko ikompanyi imwe irangana n'ibatayo zo muri ibi bihugu u Rwanda, Tanzania, Kongo, ibatayimwe ikompanyi imwe y'abarundi irangana n'ibatayo. Ninde uzakura Ndayishimiye ku butegetsi? Ndayishimiye yemamya ko ibintu avuga ashaka kuba bayanyweye yasonga imaze amezi 6 yarangiza agahita ajya kuri kamera. Baramubajije bamwibariza ngo kuki bica biguma bifatwa muri Kongo, arababwira ngo ibyo mwabibaza Kongo impamvu ibisagara baguma babifata kandi Burundi buriyo kandi aribwo bushinzwe kurinda Kongo. Ndayishimiye bati nyakubahwa bwana perezida w'igihugu cy'u Burundi, kubera iki abasirikare baguma batsinzwa muri Kongo ngo umufasha nta kintu abazwa ahubwo Kongo nikwiye kubibazwa. Uyu munsi wa none rero reka tubwire abantu badukurikiye ngo ubutumwa numvikanisha cyangwa se nasorezaho no kubwira abantu wari abasamuragwa ari n'abasokuru nta perezida uhari gutwara Burundi nta n'umuyobozi Burundi bufite. Buno Burundi buri kugenda mu kiyira kimeze nk'ijoro nk'ishyamba cyangwa ikibira. Uburundi nubwo gusengerwa, Burundi nubwo kuririrwa, nubwo gusabirwa, Burundi nubwo kurara mu mazi, Imana ikabimikira perezida ikabakora uyu mu perezida. Uburundi